ti kan topic matini eneni topic matia ta wat kar ma wati yen ma dana Wang ti fu ma kai na Uganda kan 1% yara bor yario ma wati fu nyo mater fu ma chalti ba mono kai na no compassion pier bor yario no pasien pier yario ye ti ma tikatin fu ma nyachara topic wa matien ni kin fu ma da fur me chara ni fu ifu ma fur me chaman mere ma olu rom kin don lobu no don ko bulu ana wajani fu ma fur me chara ye rom kin don lobu kong mo ko waka defining mo ber fu me chara nyoni commercial farm fu me chara e ber fu ma la fu nyol fu nyo group la fu gi furo mir ma dit me chara cham eno ni wow ento me chamani nyoni subsistence farming ini furo ki mir ma dit me chama ka de charo no de charo ku di mo ma di ngo ma biru la nyut me pu me chara la nyut me pu me chara ti kire puro ma diri keto lim ma diri pu chalo lim rom bira gwiling ma no chiling unyo rom biru inputs mo chalo fertilizer gi machines mo ni eni tikken lim jemi mo kene chalo kodi fu polpa joma fu me chara no yer kodi being it kodi jam ma crops nyo kodi le ma check twal nyo ma kelo chilling ma diet kidong bene tet no tila mal ye kero padano me fu bene no ye tila mal kidong itiu ki ngom ma diet ene pu makumenu kidong pola kare bedo oli around nyoni chero pe mwaka Alur Wang gin mu wa ana wa ni pu me chara ye rom kelo don logo ena ye pu me chara promoting don pa jumi makelo don logo nyogele mon wa ni infrastructure development infrastructure ni wano jami chala gudu wano jami ye chalo gangkwan ki je mu ken ma pul kati inu neno kama dano tiga fu mi chara ibiketo jami chalo jinar gi ye la bole kay te fur pama jinar inu ni mutaka maduong bikel pama ka kama bo so the menta binano ni yo mabe nyo local government nyo keri community ramone ani gi yo mabe so infrastructure machalo guruni no bi dawa mano unity promoting dawlo kidong be kelu teach ber teaching dano yani dano no tika miaro fu malach employment ber tie kibene dwa wel cham yani commercial farming since production tila mal no jami supply pa cham be dit nyo jami magi chwale porro magi chwale chu no duom chi be well pa jami ni eni dako donc profit maximization doni ke kwere kay wachi penwi maximization of profit nyo magoba nyaan magoba doni ki fur ma duong ma tek so commercial farmers gi fur ma laaj ma tek we gi non profit ma jien manoti ma dit bidong bene pu ma dit en mati commercial farming kelo pol dek nyoni food security guri mi dek ma pol pa dek beru duong yani kadong economy nyoni community nyoni district mone enini tie madano maduong ti commercial farming inde bi fur kimir mi chat raw yer ko re ci rio mo ci fur ma dir with the interest of charne we o kiri ngat ma petit la fu bi ngir la pon nyo si bu savan mo nyo la moñ
bir ke ker be mi no ngu chami enuni turu wilo ne pe dok bir chalma kai mi chama in fur ki mirni mi chamne mai charro kapinyo diye so food security no ti guaranteed kawa chier dok kon wonero miyo la yub jambe mukana berutie la yub jambe mukana ni kawa talungle mo no en raw materials piani yin bi ber ki ker mi furo malaj do bi char jambe chalo pamba you is a product is a raw materials to product mukana chalo bon ko ngogini ero kirino unity ka pur pamba me yubu backlot mo onyo kit gini mo mukane imirni uno baby charo chino textile industries ni textile industries no pubu ber ke mino and raw materials me yubu jamin enuni keri fiber materials chalo twargi kayino te furu twaro wek you make your aluminium can and industries ma dealing ki tall fibers ni no pubu no raw material ni and commercial farming where in furu malachi charo where industries ni no raw material kawane ana kono be pa commercial farming mukana tieni kilo apwada melobu mukana ilebu wani onyo ni foreign exchange agwiling milo wa kwa kachala char kwa America ne rauno US dollars ka kicharo in neighboring country rauno Kenya shilling ma en foreign exchange ni medo kero pango pa economy wa no one ben wa ber ma tek kai nano balance of payment capacity wa no waramo ber surplus pida wa ber deficit ka wa nano je mukana yaba Wang tij bene ni nena waye ni kelo tij yaba Wang tij kelo tij ber jamario yaba Wang tij no tan creates vacancy for various positions piani expatriates no ke miro dir manya emir jo mano ti well trained nyo narati expert mogo I fertilizer can you ni soil fertility can so kan ite for large scale iramo bergi karami ketu kita adverts ni nyo miro tractor ngolo do tractor mapol nyo miro jomogo manoti experience pest control we akire ma nyoy mogo chalo white flies zigi poruni so wero Wang tij no uyabe kidong meru be ka diena chama onyoni improve product quality ari de ne unwa ngoni I commercial farming kachi do chirma o hedge ma ka round hedge of alcohol level enemy down don competition be there where down chao gina glimoni value addition ini binoni down on pay ka chata gwana keno gri chata pay down don tia processing gwana go into gari in maglimoni gari ma in ki packaging don in me onyo mere miara nyu chama kete miara ko no do processing no ki adding value nutrients mo can do ki meri yeba no wano yo kidong point am ya giki kini nyai with cham ma pat nyoni nutrition round by the food security ato po ne tie with cham pol nyai ting down piani ngad man biru neno gin mati chugi nyo gin ma era no shukke furo ma diet ka furo ma diet ci charo so ngar ci da biru wa kana furo gin ma brother Frank furo ni mo go do ngwan bi pio ci chukke be rupe dak ngatu mo dak ne Uncle Justin furo la nyogi pingo an pa fu cabbage ci furo cabbage la ske ti noni nutrition noti mabe dano tika chama be ma chama kero pimano loka di takaya